الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما شاء الله تبارك الله. هذه آية وحيدة في القرآن. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat tunggal dalam Quran, tidak ada ayat lain ittaqullaha haqqa tuqatih. Lain ayat wattaqullah banyak dalam Quran, tapi haqqa tuqatih ini tunggal. Sebab apa? Antara lainnya mungkin wallahu alam, Allah lebih tahu apa dia rahsia dianya. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu tu jalan tu Islam belaka, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas mati kita tak tahu bila, makna tuk wala tuk. Keadaan tu kita kena duduk dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah ajaran Allah, sebab Allah Taala minta kita tu sungguh-sungguh taubat pada Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang tidak diturun bala waktu mana umat tu melanggar ajaran Allah selalu, seperti umat dulu. Jadi oleh itu maka peluang untuk dia tu bertakwa pada Allah tu ada semua. Sebabnya tahu Ayub kau cak kafir, kau tunggulah kelai kat kau cak seci kau kelap isu asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Kata kau la tamutunna illa wa antum muslimin juga situ. Ya, al-maut satu tempat lakcai samkan. Pria itulah pria yang sungguh-sungguh nak nampak Islam kita, pria mati. Nah, kadang-kadang hidup baru dapat mati jadi keleweng, takut lain. Itu na'udzubillah min dzalik. Ada hadis banyaklah tu. Duk jalan amalan ahli jannah berkat mati pang amalan ahli nar fadakhala jannah fadakhala nar. Orang ni duk jalan amalan ahli nar siapa berkat mati pang lekakkan ni fadakhala jannah. Sebab itu kalimah wala tamutunna illa wa antum muslimun, al mautu adalah lakcai samkan. Tangด้วยiman,ด้วยIslam ตอนที่เราเสียชีวิตนะนิ่งsebab tu haqqa tuqatih sini. Pada tu wa'tasimu bihablillah. Al-i'tisam bihablillah yahtaj ila asasut taqwa haqqa tuqatih. Nak i'tisam bukan mudah-mudah. Syaitan tak benar kita bersatu padu sama umat Islam. Nak pecah belah. Sebab itulah wa'tasimu bihablillah, mari lepas pada haqqa tuqatih. Nah, taqwaแบบจริงๆแบบถูกต้องแบบเต็มที่ถึงจะวะตัซิมูคุณรับได้ถึงจะได้ผลกับวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิวะลาตัฟัรรกูวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิวะลาตัฟัรรกูนี่สิ่งที่ยากที่สุดไม่มียุคใดที่มุสลิม 100% เป็นอันหนึ่งอันเดียวนอกจากสมัยนบีเท่านั้นพอนบีเสียชีวิตมันก็แตกเลยแตกไม่เคยมีนะไม่แตกวะลาตัฟัรรกูมันยากที่สุดเพราะต้องมีฮักกะตุกอติก่อนสมัยนี้ก็ไม่รู้ทุกประเทศการแตกแยกมีแต่บางอย่างฮักกะตุกอติไม่เกิดนะเพราะฉะนี้วะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันจำเป็นต้องมีmesti kena ada asas. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, barulah kitaคำสั่งวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันtu kita พาตัวรอดไม่นั้นเราไปรอดแล้วก็วะลาตัฟัรรกูก็เกิดตัฟัรรุกmacam-macam dalam dunia ini sebab tidak ada haqqa tuqatih padaทุกฝ่ายที่เกิดปัญหาต่างๆทำให้แตกแยกนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลลอฮุมุวฟฟิกวัลฮาดีอิลาซอวิสซะบีลวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์